कुछ साथ अकिस फर्द सं ना उम्मीदी सरायत कर अकिस माशरस मज तो पूरा माशरे गसान ना उम्मीदी सहलाबस मज गिर गसान। अम्मा बहरहाल कह चीज तो असबाबों वरे वजूहात वरे आसान सवाल कि वजूहात असबाब क्या ब्या वजह ना उम्मीदी हुन तो इशार करो सह अकि कौमी तो तमद्दुन साज हदफुक ना आसुन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, माह मुबारक रमज़ान की सियत रहमत मग़फ़रत की सिरतस मज़ म्यूल ऐसी तौफ़ीक कि तुहंदिस खिदमतस मज़ यमो पॉडकास्टन हज़ अक्स सीरीज़ हेत यथ मज़ अकिस बड़ अहम मसलस पेट गुफ्तगू करो। यह सह मसले यथ सतन सानी जिंदगी हुंद अख बोड़ वाट छु। यह मसले सह मसले कि अगर न अमुक बर वक्त तदोरुकी करना इंसान बहैसियत शख्स क्या बल्कि अख कौम छु गर्क गसान। यह मौजू छु नाउमीदी हुंद मौजू। अख इंसान बहैसियत अख फर्द या बहैसियत अख मुआशरा क्या नाउमीद गसान। आखिरकार नाउमीदी छ क्या यह किथ कन बारसस यवान कोशिश करो अत मुतल्लिक करो इसकिस पॉडकास्टस मज सैर हासिल गुफ्तगू तो क्या सोन यह मसले यह गोस हल गसन। अत गुफ्तगूस मज दिन साथ जनाब हज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जुल्फ़िकार अली मीर साहब। जनाब सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। बेसे अज़ीज़ जनाब हज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद आमिर रज़वी साहब। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। इंसान बहैसियत खुदावंद करीम सुंद खलीफा रुए ज़मीन पे ये इंसान छु खुदावंद करीम सु नुमाइंद तो अख खलीफा अख नायब छु पन्निस तमिस छु आसान यम सुन सो नायब छु आसान। लिहाजा इंसान सन्स यथ दुनियावी जिंदगी अंदर यथ अर्जी जिंदगी अंदर छे असासी काम अम सुन छु बुनियादी यह मकसद यह जिंदगी मज कि यह करे पन पान खुदावंद करीम सिंधो सिफातों से मुज़य्यन। इंसान ये खुदाई सिफातों निश पन पान करे मुत्तसिफ मुज़य्यन करे अम खतर मिसन कोशिश करें तलाश करें तिकाज यमिस खुदा सुंद खलीफ नुमाइंद रुए ज़मीनस पे तम सज सन्नत तम सुंद कानून तम इंसानस खतर मुअय्यन कोर यथ मुतल्लिक़ खुदावंद करीम कुरान मजीदस मज फरमावान वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान ती हासिल यम खतर सह कोशिश कर तलाश कर। गो इंसान सज जिंदगी हुंद मा हसल चाहे सो जुज़ई तौर या कुल्ली यह तले मुहक्कक सपदान ये इंसान कोशिश कर तलाश कर। अमा इंसान सज जिंदगी मन कुन सातन अख सह विज़ यवान अख सह वक़्त यवान ये इंसान नाउमीद छु गसान। नाउमीदी अम कथ निशानदही करान कि हजरत इंसान यमिस हदफ ओस खुदावंद करीम सुंद खलीफा बनन यमिस आलिम ओस बनन यमिस साहिब इक़्तिदार ओस बनन यमिस ज़मीन पे आसमानस तान पन हुकूमत कायम करें सो इंसान क्या छु पन्निस अथ हदफस तान वातनच मुहिम मज रूजित गसान। अम सज हरकत नापैद सपदान यथ कन छुन हेकान ये पन्निस तथ अजीम हदफस तान वतित। अमा अम ब्रो के पकड़ो पन गुफ्तगू ब्रो कुन कोशिश करो नाउमीदी हिज हकीकत जाननिच। ये नाउमीदी छ क्या ये नाउमीदी कित कन बारसस यवान। बिल्कुल नाउमीदी इत कनत तारीफ करान इत कनत बयान करान अकिस इंसानस हदफ अख आसान अख शख्स अख फर्द अमिस अख हदफ आसान बल्कि अत कुन इशार करो कि अख इंसान अके बड़ तो आला हदफ खतर यह दुनिया मज आमुत सोजन यम सात यह हमिस हदफ आसान यह अमे हदफ एतबार अमे पन्ने मकसद एतबार हरकत करान यह अथ वुचित आसान हरकत करान। मिसाल दिम यतन मिसाल के तौर पर अख कारबार यह कारबार यम सात शुरू पन तिजारत पन कारबार करान अम सो हदफो तो मकसदों मज अख मकसद अख हदफ आसान नफ़ा कमावन अम पे
ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اَتھ نفعس کُن نظر تھٲیِتھ چھُ آسان یہِ چھُ بَڑٕ بہتریٖن اندازَس منٛز زندگی بسر کران أمِس چھُنہٕ کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ مُشکِل باسان أمِس چھُ آرام آسان زندگی منٛز مگر یٔدوَے یِہوٚے نفع أمِس باسان چھُ یہِ گوٚو ختم یہِ گوٚو خراب یعنی اَتھ ہدفَس منٛز چھُ أمِس باسان کہِ بہٕ واتہٕ نہٕ وۄنۍ کینٛہہ یہِ ہدف چھُ اَمہِ نِش مُنقطع گژھان اَمہِ ہدفہٕ نِش یہِ چھُ روٗزِتھ گژھان أمِس چھُ باسان کہِ بس اَمہِ پتہٕ چھُنہٕ راہہِ حل کِہیٖنۍ تہِ یِہوٚے ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَس پنٛنِس ہدفَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَس پنٛنِس ہدفَس تہٕ پنٛنِس مقصدَس منٛز واتنہٕ وِزٮ۪ن پانَس منٛز باسان چھُ کہِ بہٕ گوٚژھ مُنقطع ہدفہٕ نِش بہٕ واتہٕ نہٕ وۄنۍ اَتھ ہدفَس بہٕ واتہٕ نہٕ وۄنۍ اَتھ مقصدَس کِہیٖنۍ تہِ أمۍ سٕنٛدِس وجوٗدَس منٛز أمۍ سٕنٛدِس ذاتَس منٛز چھِ اَکھ روحٲنی تہٕ نفسیٲتی کیفیت طٲری گژھان بِلکُل یۄس أمِس یہِ وَننہٕ خٲطرٕ چھِ مجبوٗر کَران پَتہٕ کہِ بَس اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ راے حل کِہیٖنۍ یہِ چھُ روٗزِتھ گژھان أمِس چھِ گژھان راے اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ میٛانہِ زندگی منٛز کانٛہہ ما حاصل کِہیٖنۍ تہِ بٔلکہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وٕچھان چھِ أمۍ سٕنٛز زندگی چھِ اَمہِ پَتہٕ وبال بَنان أمِس چھِ تاہوبالا گژھان زندگی تہٕ یِہوٚے چھِ کُنہِ ساتہٕ مثلاً یہِ چھِ أکِس فردَس مُتعلِق کُنہِ ساتہٕ چھُ اَکھ فرد گژھان پَتہٕ نا اُمیٖد تہٕ کُنہِ ساتہٕ چھِ یِہوٚے أکِس فردٕ سٕنٛز نا اُمیٖدی سرایت کَران أکِس معاشرَس منٛز تہٕ پوٗرٕ معاشرٕ چھِ گژھان نا اُمیٖدی ہِنٛدِس اَتھ سہلابَس منٛز یِرٕ گژھان صحیح یہِ فرموو تۄہہِ بَڑٕ اَصٕل نۄقطہٕ سُنٛد کوٚروٕ تۄہہِ اِشارٕ بیٚیہِ یُس تۄہہِ یہِ اَکھ کُلیتی جامع تعریٖف کٔرِو واقعن چھِ یہِ سانہِ خٲطرٕ قٲبلِ غور بِلکُل اَما کُنہِ ساتہٕ چھُ یِتھ کٔنۍ تہِ آسان کہِ اَکھ معاشرٕ چھِ اجتمٲعی طور نا اُمیٖد گژھان تَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ نا اُمیٖدی اَمہِ معاشرٕ کٮ۪ن اَفرادَن منٛز سرایت کران لہٰذا ییٚلہِ أسۍ پنٛنِس معاشرَس کُن نظر چھِ کران أسۍ چھِ وٕچھان زِ سون یہِ معاشرٕ سون یہِ قدیٖم قوم ییٚمِچ تٲریٖخ سٮ۪ٹھاہ کُہَن تہٕ پرٛٲنۍ چھےٚ سُہ قوم چھِ تاریٖخ کِس یَتھ پڑاوَس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ باسان زَن چھِ نا اُمیٖد گوٚمُت أمِس چھُ باسان مےٚ برونٛہہ کَنہِ چھِ تاریٖکی أمِس چھُنہٕ پنٛنہِ خٲطرٕ کانٛہہ مُستقبل نظرِ بِلکُل یعنی یِہوٚے کَتھ کہِ یہِ تۄہہِ فرموو یِتھ کُن تۄہہِ اِشارٕ کوٚروٕ کہِ یُس حرکت چھِ ٲسۍ أمِس کَرٕنۍ پنٛنِس تَتھ عظیٖم ہدفَس کُن یُسُے عظیٖم ہدف پَتہٕ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن زندگی ہِنٛدٮ۪ن جُزئی تہٕ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن اہدافَن منٛز مُتجلی چھُ گژھان تَتھ ہدفَس منٛز چھِ یعنی یہِ چھُ بِلکُل تَمہِ نِش أمۍ چھُ پَتھ ہیوٚتمُت گویا أمۍ سٕنٛز حرکت چھِ بِلکُل وٕنکیٚس بِلکُل زَن چھُ روٗزِتھ گوٚمُت سون معاشرٕ چھُ وٕنکیٚس نا اُمیٖدی ہِنٛدِس أکِس گِردابَس منٛز بِلکُل اَما بہرحال کانٛہہ چیٖز تہِ چھُنہٕ اَسبابو وَرٲے وجوٗہاتو وَرٲے آسان کِہیٖنۍ تہِ سوال چھُ یہِ کہِ اَمِکۍ وجوٗہات اَسباب چھِ کیٛاہ واقعن چھُ سون معاشرٕ اَتھ نا اُمیٖدی ہِنٛدِس سہلابَس تہٕ گِردابَس منٛز ہٮ۪نہٕ آمُت مگر اَتھ چھِ پَنٕنۍ کینٛہہ وجوٗہات اَتھ چھِ پَنٕنۍ کینٛہہ عوامِل بِلکُل البتہ یِم وجوٗہات ہٮ۪کو أسۍ دۄن قٕسمَن منٛز بیان کٔرِتھ تِم چھِ دراز مُدت وجوٗہات تہٕ کوتاہ مُدت وجوٗہات دراز مُدت وجوٗہات ہٮ۪کَن واریاہ ٲسِتھ یا واریاہ چھِ تہِ مگر ییٚتٮ۪ن کَرو أسۍ دراز مُدت وجوٗہاتَن منٛز تِم کینٛہہ اہم وجوٗہات تَتھ کُن کَرو اِشارٕ یِہُنٛد سٲنِس معاشرَس منٛز اَمہِ نا اُمید گژھنَس منٛز اَکھ بوٚڑ اَتھ چھُ یِمَن منٛز گۄڈٕنیُک مُہِم وجہ چھُ قومی پرٛزنتھُک بحران یَتھ أسۍ دوٚیمٮ۪ن لفظن منٛز ہٮ۪کو ؤنِتھ یُس سٲنِس معاشرَس منٛز لَبنہٕ چھُ یِوان بِلکُل دوٚیِم چھُ یہِ کہِ اَکہِ قومی تہٕ تمدُنی ہدفُک نہٕ آسُن یِم زٕ چھِ بٔڑۍ زٕ وجہ یِمو سۭتۍ سون قوم نا اُمیٖد گژھان واقعن تۄہہِ کوٚروٕ دۄن بَڑٕ اہم وجوٗہاتن کُن اِشارٕ سر تُہۍ وٕچھِو پانے کہِ یہِ ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ کہِ اکھ قوم چھُ آیڈینٹِٹی کرایسِس ہُنٛد شِکار اَمہِ قومٕچ قومی پرٛزنت چھِ خطرس حقیٖقتن چھُ یہِ اکھ الارمِنگ اکھ سُچویشن اکھ چھےٚ اگر نہٕ اَتھ بر وقت تدورُکی کرنہٕ یہِ قوم گژھِ نابوٗد اگر نہٕ پنٕنۍ یہِ
آیڈنٹِٹی روزِ کِہیٖنۍ یہِ قوم کیٛاہ کَرِ پَگاہ. بیٚیہِ یُس تۄہہِ دوٚیِم وجہ بیان کوٚروٕ کہِ اکھ قومی ہدف نہٕ آسُن. واقعن کٔشیٖرِ اَندر واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ یِم اَسہِ حالات وٕچھ سیٲسی حالات بیٚیہِ اقتصٲدی حالات خصوٗصن سیٲسی حالات أمۍ چھُ گویا سانہِ معاشرُک کمر پھٕٹرومُت. اکھ کنفیوٗجن چھُ پَیی چھنہٕ قومس کہِ بحیثیت اکھ قوم بحیثیت اکھ معاشرٕ کُکُن چھُ پَکُن اَسہِ کوٚت چھُ گژھُن اَسہِ کوٚت چھُ واتُن. پرٛٮ۪تھ رنٛگہِ سیٲسی رنٛگہِ اقتصٲدی رنٛگہِ چھُ سون قوم باسان زن چھِ بٕتھِ کَنٮ۪تھ اکھ دیوار کھٔژمٕژ کہِ اَمہِ پتہٕ چھنہٕ وَتھٕے. بِلکُل أمِس چھُ سدِراہ چھُ أمِس درپیش. لہذا اَمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ یہِ چھُنہٕ برونٛہہ پکنہٕ خٲطرٕ دُنیاہس انٛدر پنٕنۍ اکھ قومی ساکھ تہٕ اکھ تمدُن ساز حرکت کرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ أمِس منٛز کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ حرکت یا انسپریشن لبنہٕ یِوان کِہینۍ تہِ یُس زن نا اُمیٖدی ہُنٛد بٲعث چھُ بنان. اسٲسی وجوٗہاتو منٛز چھِ یِم شٲمِل کہِ ییٚمہِ سۭتۍ اکھ قوم واقعن تِہنٛز حرکت چھِ بِلکُل روٗزِتھ گژھان. پتہٕ چھُنہٕ سُہ کُنہِ تہِ حِسابس تحت ہٮ۪کان تہِ پنٕنٮ۪ن اہدافن مقٲصِدن مُتعلِق سوٗنٛچِتھ. بِلٲخٕر چھُ زانُن یہِ کہِ یہِ قومی پرٛزنتھُک یُس بحران چھُ یہِ کِتھ کٔنٮ۪تھ چھُ بارسس یِوان تہٕ کِتھ کٔنٮ۪تھ چھُ نا اُمیٖدی ہُنٛد سبب بنان یہِ چھُ ضروٗری زانُن اَسہِ. چھُس ییٚمہِ ساتہٕ اکھ قوم پنٕنۍ تٲریٖخ مٔشراوان چھِ بِلکُل یا پنٕنۍ زبان مٔشراوان چھِ یا ییٚمہِ ساتہٕ پنٕنۍ ثقافت خراب کران چھُ یا کُنہِ ساتہٕ چھُ اکھ بیروٗنی یا نیبرِم یلغار اتھ قومس پنٕنۍ تاریٖخ مٔشراوناوان یا پنٕنۍ زبان مٔشراوناوان یا یِہنٛدِس تٲریٖخس بِلکُل یا یِہنٛدِس تٲریٖخس تحریٖف کران یا کُنہِ ساتہٕ چھُ امہِ قومٕچ ثقافت اکہِ بدلہٕ ثقافتس سۭتۍ بدلاوان. یۄس سۄ ثقافت اجنبی ثقافت چھِ آسان سۄ چھنہٕ امہِ قومکہِ تمہِ متنہٕ منٛز وۄتلِتھ آسان آمٕژ کینٛہہ سۄ چھِ نیبرٕ پٮ۪ٹھ اتھ پٮ۪ٹھ گٔمٕژ تہٕ یِم لُکھ چھِ امہِ پتہٕ دپان کہِ مثلاً گویا یِمن خٲطرٕ چھُ پوٗرٕ پٲٹھۍ اَنہِ گوٚٹ یِوان کرنہٕ. ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ یہِ حالت اتھ قومس تٲری چھِ گژھان اتھ چھِ أسۍ پرٛزنتھُک بحران ونان. بِلکُل ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پرٛزنتھُک بحران اتھ قومس منٛز تٲری گژھِ یہِ قوم چھُ بِلکُل یِتھ کٔنۍ تُہۍ زبانہِ کُنتھ اِشارٕ کوٚروٕ اکھ زبان چھِ اکہِ قومٕچ ترجُمان آسان. أسۍ چھِ وٕچھان کِتھ کٔنٮ۪تھ چھِ أسۍ پانے پنٕنۍ زبان مٔشراوان. ییٚلہِ زن کہِ یہِ زبان چھِ اکہِ قومُک فلسف بیان کران تمیُک وۄتھُن بِہُن بیان کران تمیُک لسُن بسُن بیان آسان کران. بلکہِ تمہِ قومٕچ یُس زن تتھ قومس پنُن قومی حیات چھُ اگر یِہوے رِکاڈٕے خراب گژھِ یہِ نابوٗد گژھِ یہِ قوم تہِ چھُ وارٕ وارٕ نابوٗدی کُنتھ لمان. مٲنِو تُہۍ گویا یہِ قوم چھِ مثلہِ اکھ شخص اگر أمِس شخصس پننہِ سابقہ زندگی ہُنٛد رِکاڈ روو تہٕ أمِس چھِ پنُن شناختی ختم گژھان تہٕ یِتھ کٔنۍ چھُنہٕ ہٮ۪کان پتہٕ چھِنہٕ أمِس ونان کہِ یہِ چھُ پرون شخص یا یہِ چھُ فلٲنۍ شخص. بِلکُل ییٚمہِ ساتہٕ یِہے صوٗرت حال أمِس وۄنۍ یی برونٛہہ کَنٮ۪تھ أمِس چھُ بٕتھِ کَنٮ۪تھ باسان مےٚ چھُ دیوار کھڑا گوٚمُت أمِس چھُ اَنہِ گوٚٹ گژھان أمِس چھُنہٕ باسان پَنُن فیوٗچر پَنُن یُس مُستقبل چھُنہٕ أمِس باسان پَتہٕ کِہینۍ تہٕ وَتھ چھَنہٕ اَمہِ پَتہٕ کٕہٕنۍ تہِ چھُ گژھان نا اُمیٖدی ہُنٛد شِکار. حالانکہِ سر بیٚیہِ چھُ یہِ نۄقطہٕ تہِ اَتٮ۪ن قٲبلِ توجہ کہِ کانٛہہ ییٚلہِ اَتٮ۪ن چھُ اَسہِ موضوٗعیت قومس کانٛہہ تہِ حرکت کانٛہہ تہِ مقصد یُس حٲصِل چھُ کرُن سُہ چھُ أمِس قومس حٲصِل کرُن. تَمہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری اَتھ قومس یُس پنُن وجوٗد چھُ یہِ گژھِ باقٕے روزُن. وۄنۍ ییٚلہِ اَمہِ قومٕچ شناختی ختم گٔے ییٚمیُک دارمدار أمۍ سٕنٛزِ زبانہِ پٮ۪ٹھ اوس یہِ گژھِ أتھۍ سۭتۍ اَمہِ قومُک وجوٗد چھُ أتھی مُنقطع گژھان. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ نۄقطہٕ تہِ چھُ سُہ چھُ جناب عالی ثقافتُک تہٕ کلچرُک مسلہٕ. یِتھ کٔنۍ تۄہہِ اِشارٕ فرمووُ کہِ کُنہِ ساتہٕ چھُ یہِ قوم پانے پنٕنۍ ثقافت مٔشراوان پنُن آداب پنٕنۍ عادات. البتہ ییٚتٮ۪ن چھُ فرض یہِ کہِ یِم آداب گژھن رٕتۍ آسٕنۍ یِم اِنسان ساز آسن تہٕ اِنسانس پنٕنِس تتھ اعلیٰ ہدفس تانۍ واتنہٕ خٲطرٕ مدد دِنۍ نہ کہِ تِم عادات تِم آداب و رسوٗم یِم مُخرِب آسن یِم أمِس یعنی تعمیٖر کرنہٕ کھۄتہٕ خلیٖفہ الہی اوس یہِ أمِس یِم تَتھ خلیٖفہ الہی منصب اعتبار یِم آداب تہٕ یِم عادات آسان اگر تَمہِ نٮ۪بر آسان یہِ رُکنٲے أمِس پننہِ ہدفہٕ نِش یُس أمِس نا اُمیٖد بِلکُل یُس أمۍ سُنٛد وجوٗدی ہدف چھُ بِلکُل صحیح. بیٚیہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ چھُ بیٚیہِ ییٚلہِ أسۍ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ اِشارٕ فرمووُ کہِ
نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ چھُ اکھ یلغار یِوان کرنہٕ اَتھ قومَس یِہٕنٛز ثقافت چھِ اَکہِ اجنبی ثقافت سۭتۍ یِوان لہٰذا تَتھ صوٗرتس منٛز تہِ چھُ یہِ قوم پنٕنۍ شناخت پنٕنۍ اَتھٕ دِوان پنٕنۍ پرٛزنت چھُ یہِ راوراوان لہٰذا وٕنکیٚس چھِو تُہۍ وٕچھان کہِ سٲنِس معاشرس منٛز کیاہ چھُ سپدان حالانکہِ سون معاشرٕ چھُ اکھ اِسلٲمی معاشرٕ یہِ چھُ اَکہِ عظیٖم اُمتُک اکھ حِصہٕ لہٰذا اَتھ چھِ پنٕنۍ آداب اَتھ چھِ اکھ پنٕنۍ خاص اکھ ثقافت مگر وٕنکیٚس چھِ أسۍ وٕچھان اَتھ ثقافتس بالکُل برعکس ثقافت چھِ تمیُک رٮ۪واج چھُ وٕنکیٚس کٔشیٖرِ منٛز قومس منٛز تتھ چھُ یِوان وۄتھٕ بو دِنہٕ تُہۍ چھِو وٕچھان سا شراب خوری کِتھ کٔنۍ چھِ وٕنکیٚس بے حیٲیی کِتھ کٔنۍ بے حجٲبی کِتھ کٔنۍ چھِ ہسا تمہِ باوجوٗد یِم تہِ اَتہِ مُشکِلات وٕنکیٚس أسۍ پنٕنِس معاشرس منٛز وٕچھان چھِ تمیُک یُس ریٖشہٕ چھُ سُہ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ کہِ تمیُک ریٖشہٕ یا تمیُک سُہ مول تمیُک گۄڈ چھُ أتھۍ قومی پرٛزنت کِس بحرانس منٛز یِمن سیٲسی یتھ پٔتۍ کِنۍ اکھ یا مثلاً یتھ قومی ہدف ناو تمدُنی ہدف قومی ہدف ناو سُہ یتھ پٔتۍ کِنۍ امہِ علاقٕچ سیاست چھِ تہٕ لہٰذا یتھ منٛز مثلاً لُکن منٛز چھُ بے ایٖمٲنی لبنہٕ یِوان حالانکہِ یہِ چھُ اکھ اخلٲقی مُشکِل اَسہِ ایٖماندٲری ہُنٛد فقدان چھُ اَپُز چھُ یِم چھِ تِم چیٖز ہسا یِم چھِ أکِس قومس نیستو نابوٗد کران بِلکُل ہسا ییٚمِس قومس یِتھ کٔنۍ اَسہِ اِشارٕ کوٚر گۄڈٕنِکِس مرحلس منٛز تہِ خلیٖفہ خدا اوس بنُن نایبِ خدا چھُ یُس زن واقعن ییٚمِس عظیٖم ہدفس تانۍ چھُ واتُن مگر سُہ ییٚلہِ یِمن اخلٲقی یِمن رفتارس منٛز گُفتارس منٛز تتھ انسٲنی تہٕ اِسلٲمی انہارن منٛز ییٚلہِ یِم چیٖز چھِ شٲمِل گژھان یہِ چھُ روٗزِتھ گژھان ہسا ہدفس کیاہ واتہِ یہِ چھُ نیٖستو نابوٗد گژھان صحیح بِلکُل وجہ فرماوو أسۍ ٲسۍ وجہ بیان کران یُس بیاکھ اکھ وجہ چھُ نا اُمیٖدی ہُنٛد یتھ کُن تۄہہِ اِشارٕ کوٚروٗ سُہ چھُ اکہِ قومی تہٕ تمدُن ساز ہدفُک نہٕ آسُن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نظر چھِ کران أکِس گرس پٮ۪ٹھ یا فیملی پٮ۪ٹھ اتھ گرس چھُ زٕ مقصد آسان کُنہِ ساتہٕ چھِ امہِ گرِکٮ۪ن افرادن شخصی مقصد آسان مگر کُنہِ ساتہٕ چھُ اتھ گرس امہِ گرِکٮ۪ن افرادن اکھ مُشترک ہدف آسان بِلکُل صحیح سُہ مقصد کیاہ چھُ اکہِ بہتریٖن تہٕ خۄشحال گرانہٕ خٲطرٕ سُہ مقصد آسان مگر اگر نہٕ یہِ اکھ مُشترک ہدف اتھ گرس منٛز تہٕ اتھ فیملی منٛز آسہِ یہِ گرٕ چھُنہٕ پتہٕ اکھ خۄشحال یا بہتریٖن گران یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ أکِس قومس اگر نہٕ أکِس قومس اکھ قومی یا تمدُن ساز ہدف آسہِ نہٕ یہِ قوم چھُ راوان مُنحل گژھان آ بِلکُل ییٚمہِ ساتہٕ تہِ یہِ ہدف نہٕ آسُن اتھ قومس منٛز چھُ آسان تہٕ یہِ قومٕکۍ افراد چھِ نا اُمیٖدٕکۍ شِکار گژھان بِلکُل خود قوم چھُ نا اُمیٖدُک شِکار گژھان قۄدرتی ییٚلہِ اتھ قومس سۄ قومی حرکتی مۄکلے قومی حیثیتی مۄکلے قومی شناختی مۄکلے وحدت روٗز نہٕ قٲیِم کِہینۍ اجتماع روٗد نہٕ باقٕے کِہینۍ قۄدرتی امیُک نٔتیٖجہٕ آسہِ کہِ سُہ قوم گوٚو ختم یِم ٲسۍ سٲری قٲلب نا اُمیٖدی ہٕنٛدۍ یِم ٲسۍ تمام یِم تہِ اَسہِ بیان کٔرۍ یِم چھِ نموٗنہٕ نا اُمیٖدی ہٕنٛدۍ بٔلکہِ یِمے ییٚتہِ قٲلب چھِنہٕ کینٛہہ اَمہِ مٔزیٖد تہِ چھِ واریاہ قٲلب واریاہ نموٗنہٕ اَسہِ نا اُمیٖدی ہٕنٛدۍ لبان پنٕنِس معاشرس منٛز تہٕ ضروٗری چھُنہٕ کہِ مِثال کے طور پر اکھ شخص چھُ أمِس چھِ زندگی بڑٕ بہتریٖن نفیٖس پٲٹھۍ پکان أمِس چھُ اقتصاد جان یہِ چھُ پران یا مثلاً اکھ سٹوٗڈنٛٹ لسُن بسُن چھُس اصل مثلاً یا گریلوٗ لحاظ تہِ چھُ بڑٕ بہتریٖن آسان یا ہمساین سۭتۍ تہِ چھُ اصل رِشتہٕ دارن سۭتۍ چھُ اصل مگر توپتہٕ تہِ چھُ نا اُمیٖدی ہُنٛد شِکار گژھان گوٚو یہِ چھُنہٕ أتھۍ یوت تانٮ۪تھ وۄنۍ مُختص کینٛہہ أتھۍ یوت سۭتۍ چھُ ربط اتھ کہِ مثلاً ہو سکتا امہِ لحاظ آسہِ یہِ ہدفس تام ووتمُت مگر توپتہٕ تہِ چھُ نا اُمید گژھان تِکیازِ یِمن تمام یِم اَسہِ قٲلب بیان کٔرۍ تہٕ یہِ تہِ چھُ اکھ قٲلب تِمن قٲلبن منٛز یِمن تمام قٲلبن چھُ اکھ آگُر آسان اکھ گۄڈ آسان سُہ گۄڈ چھُ بدل اکھ نا اُمیٖدی
سۄ کیٛاہ چھِ خۄداے سٕنٛدِ رحمت نِش نا اُمید سورُے سر چشمہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یِم تمام نا اُمیٖدی وۄتلِتھ چھِ یِوان سُہ چھِ خۄداے سٕنٛدِ رحمت نِش نا اُمید آسان تہٕ یہِ اِنسان یَسٕنۍ تمام انہار أمۍ سُنٛد لسُن بسُن یُس زن آسان چھُ یہِ چھُ خۄداے سٕنٛدِ اِرادس تابع آسان وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اَمہِ مقصد اعتبارٕ خۄدایس سۭتۍ پنُن تعلق چھُ ژھٕنان خراب کٔرِتھ یہِ چھُ گژھان أمِس سۭتۍ چھِنہٕ خۄداے سٕنٛز رحمت چھَنہٕ أمِس شامِل حل گژھان کِہیٖنۍ خۄداے سٕنٛز رحمت چھَنہٕ أمِس شامِل حل گژھان قۄدرٔتی پتہٕ یِم زندگی ہٕنٛدۍ مُختلِف شعبہٕ چھِ مُختلِف میدان چھِ تتھ منٛز چھُنہٕ پتہٕ أمِس خۄداوندِ کریٖم سُنٛد ہدایت تعلیٖم تربیت رہنمٲیی شامِلِ حال سپدان بلکہِ گژھِ ہا گژھُن یُس یہِ اِنسان اوس حضرت اِنسان خۄداے سُنٛد خلیٖف اوس یتھ سرزمیٖنہِ پٮ۪ٹھ یہِ گژھِ ہا پنُن پان کرُن خۄداے سٕنٛدیو صفاتو سۭتۍ مُزین یِتھ کٔنۍ تُہۍ اِشارٕ تہِ کوٚروٕ تتھ کُنتھ مُزین گژھِ ہا کرُن تیٚلہِ واتہِ ہا یہِ پننِس ہدفس تام تہٕ أمِس گژھِ ہا نہٕ نا اُمیٖدی زٕہٕنۍ تہِ پننہِ زندگی منٛز مُسلط تہٕ یہِ کر گژھِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن سۄنتن سۭتۍ وابستہٕ روزِ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن سۄنتن پٮ۪ٹھ عمل پیرا گژھِ یہِ تمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ یہِ گٔژھِتھ یعنی یِمن خۄدٲیی سنتن پٮ۪ٹھ تِم قوانیٖن تِم قواعد یتھ پٮ۪ٹھ خۄداوندِ کریٖم پننِس بنٛدس سۭتۍ معاملہٕ چھُ کران بلکہِ ظٲہرن گژھِ بجا ونُن کہِ سورُے عالم یہِ سورُے لوہ لنگر چھُ تِمنٕے سنتن پٮ۪ٹھ پکان یتھ مُتعلِق خۄداوندِ کریٖم فرماوان چھُ قرآنس منٛز کہِ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللہِ تبدیٖلا تُہۍ لٔبِو نہٕ خۄداوندِ کریٖم سٕنٛدٮ۪ن سنتن منٛز زانٛہہ تہِ کانٛہہ تبدیٖلی خۄداے سٕنٛدٮ۪ن سۄنتنٕے پٮ۪ٹھ چھُ سورُے کاروان یہِ کایناتُک پکان صحیح فرموو تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ اگر أسۍ وٕچھو ییٚمہِ سُنتِ الٰہِیُک مِثال چھِ أسۍ لبان حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سٕنٛدِس قصس منٛز یہِ زِ ییٚمہِ ساتہٕ حضرت موسیٰ بنی اسرایلس پننِس قومس خطاب گژھان روت کیُتھ مصرٕ منٛز نیرنُک حُکم چھُ دِوان تہٕ یہِ بنی اسرایل یہِ قوم چھُ حضرت موسیٰ سٕنٛدِس حُکمس لبیک کٔرِتھ أمِس پتہٕ نیران ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اتھ روت کِس اتھ تٲریٖخی منٛز نیران چھُ أکِس جایہِ چھُ واتان ییٚتٮ۪ن اکھ بوٚڑ دٔریاب سامنہٕ چھُ گژھان یہِ قوم چھُ حضرت موسیٰ ہس گِل کران وۄنۍ چھُس اے موسیٰ ہُہ تہِ اوس فرعون اسہِ اکہِ ماران مگر ییٚتٮ۪ن چھُکھ ژٕ یژھان کہِ یہِ چھُ سُہ وقت ییٚمہِ ساتہٕ حضرت موسیٰ ہیٚکہِ اکہِ بڑِ نا اُمیٖدی ہُنٛد شِکار گٔژھِتھ مگر وٕچھو برعکس حضرت موسیٰ کیٛاہ خطاب کران پننِس قومس اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِیٖن یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلامس اوس تِم تمام سنتن پٮ۪ٹھ یقیٖن تہٕ ایٖمان بالکل دپان چھِ میون رب چھُ قطعن مےٚ سۭتۍ سُے ہایہِ مےٚ ہدایت یعنی بالکل چھُنہٕ اتٮ۪ن أکِس ژِہس تہٕ نا اُمیٖدی یِوان حضرت موسیٰ ہس کِہیٖنۍ امہِ پتہٕ کیٛاہ چھُ وایہِ گژھان فَأَوْحَیْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاکَ الْبَحْرَ اے موسیٰ یہِ پنُن عصا تُل تہٕ لاے ضرب اتھ دٔریاوس موسیٰ کیٛاہ چھُ کران موسیٰ چھُ تُلان یہِ عصا پنُن تہٕ ضرب چھُ لایان اتھ دٔریاو شِگاف گژھان تہٕ وتھ چھِ یلہٕ گژھان بالکل وٕچھان چھِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ امی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رحمتِ الٰہی نِش گوٚو نہٕ نا اُمید تہٕ خۄداوند تبارک و تعالیٰ کیٛاہ چھُ أمِس پنٕنۍ نُصرت بالکل اتھ واقعس منٛز چھِ سانہِ باپتھ سٲنِس قومس خٲطرٕ تہٕ دُنہیٖکٮ۪ن تمام مظلوٗمن خٲطرٕ اکھ نویٖد اکھ خۄشخبری کینٛہہ تہِ گٔژھتن کم تہِ نشیٖبہٕ فراز ییٖتن مُشکِلات ییٖتن کینٛہہ تہِ رُکاوٹ موانع ٲسۍتن کینٛہہ تہِ کم تہِ چیلینجز ییٖتن مگر ساے و تلاش چھنہٕ ترک کرٕنۍ کیازِ کہِ اِنسان سُہ چھُ خلیٖفہ خۄدا یہِ چھُ چانہِ خٲطرٕ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ افتخار کہِ یُس زن خلاقِ کاینات چھُ یُس زن مُدبِرِ کون و ہستی چھُ ژٕ چھُکھ تٔمۍ سُنٛد نایب ژےٚ کُس غم چھُے ژٕ کر تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن سۄنتن پٮ۪ٹھ عمل تہٕ خۄداوندِ کریٖم کرِ ژےٚ مدد تٔمۍ چھُ وعدٕ کوٚرمُت
अगर सह खुदायस येरी करा खुदाय करी चे येरी अगर सह खुदावंद करीम सन अर्जतन हुन अकदारन हुन पास थावा बिल्कुल खुदावंद करीम करी नी जान ना उम्मीद लिहाजा पज न इंसानस ना उम्मीद गस कुन त हालस मज अमिस खलीफा खुदायस इस रब कायनात सुन खलीफ यमिस पन पान खुदाई सिफातों सत मुजयन कर अमिस पज न जहन ते ना उम्मीद गस लिहाजा नाज़रीन मोहतरम जहन ते पज न इंसानस ना उम्मीद गस चैलेंजेस इतन कुन त किस्म बहरहाल यह तमिस खुदावंद करीम सुनायब अमिस तमिस ताम दसरसी यमिस प्रत शे पे कुदरत खुदावंद करीम सन सुन्नतन पे अमल पैरा सपदित ये इंसान है कि पनिस हदफस वतित लिहाजा पन हरकत अथ दिन तथ अजीम हदफस कुन हरकत करें छन कुन त सात अथ दिन के बल्कि खुदावंद करीम सन वादो वईदन पे एतबार करित पन हरकत अमिस हमेशा जारी थावन तो इंशाअल्लाह खुदावंद करीम छुन पन्न वादन हंस मुखालफत करान इंशाअल्लाह आयंद पॉडकास्ट किस बेस किस कस्तस मज गस बे तहसीद मुलाकात तथ मज करो इस कोशिश यमनी सुनन इलाहिया खुदाई सुन्नतन मुतल्लिक करो अक्सर हासिल गुफ्तगू वुछो कि सुन्नत इलाहियन हिंदिस तनाजुरस मज खुदाई सुन्नतन हिंदिस तनाजुरस मज अकिस कौमस अकिस फरतस क्या ना उम्मीद दामनगीर गसान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सुबह गाश